Kajentia Youth Federation kawe na kiseng bhalang hapo rilom jentia menta kasngi kalai pawai tarik ubnau san arajar ar kalayo ban penkha sa kawe ka unit thamai kabalatip kateng kumka JYF amjalong unit kajing thmu kane ka unit kalong ban yatrelang ban wanra ya karoy kapar ban penbor ya kasorkar ban penbe ya uput usam Shosho kane ka unit rengkat ka jingyatray lang bat ka central body JYF. Kidawa jor ban penyo district mai no ya ka amlarem subdivision hai kini kisnem kibanwan. Nah unit nasional lagi kita kan unit ubah kita ini langsalang buat senang kotau. Very temsin bisni. Kami kewi ke jingyatli. Kamu ong iktin yang muto yang ke Jentia Youth Federation caprang utia nei bhak gari nga caprang utia nei bhak gari hunu yang lade ke ketiga jat yang ngayam kewi selai kewi poyung da benta gari da benta ke bhak men hunu bar rendang hunu kir rendang kenang yu nek ke jat bro kerit pat yang Now President jom ke Jentia Youth Federation JF Sintrabudi da kapor pertukup hanga dalam sistem ia beli nanti benta ke sini Ilalong, Imam Hikam, Imam Pura, yang kedua Amjalong Unit.